La ilaha illallah Napa yang balaguna Allah 20 tahun Nabi jalan perang agama dedeng kawafut Nabi 20 tahun Nabi jalan perang agama dedeng kawafut Nabi oh tulu wafut ya Rasulullah oh sari wafut ya Rasulullah nubuh Khalifah Abu Bakari nubuh Khalifah Abu Bakari 20 tahun Nabi jalan perang agama dedeng kawafut Nabi 20 tahun Nabi jalan perang agama dedeng kawafut Nabi oh sari wafut ya Rasulullah oh sari wafut ya Rasulullah nubuh Khalifah Abu Bakari nubuh Khalifah Abu Bakari 20 tahun Nabi jalan perang agama dedeng kawafut Nabi oh sari wafut ya Rasulullah oh sari wafut ya Rasulullah nubuh Khalifah Abu Bakari nubuh Khalifah Abu Bakari 20 tahun Nabi jalan perang agama dedeng kawafut Nabi oh sari wafut ya Rasulullah oh sari wafut ya Rasulullah nubuh Khalifah Abu Bakari nubuh Khalifah Abu Bakari Allahu Rahman Sayyidina Umar ulun jalitra Allahu Rahman Sayyidina Umar ulun jalitra Le Abu Bakar yang mat peranan Le Abu Bakar yang mat peranan Sayyidina Umar olehnya antema Sayyidina Umar olehnya antema 20 tahun Nabi dalam perang agama dedeng kawafut Nabi 20 tahun Nabi dalam perang agama dedeng kawafut Nabi Wafut ya Rasulullah Wafut ya
Rasulullah Nubuh Khalifah Abu Bakari Nubuh Khalifah Abu Bakari Sayyidina Umar urung manangro Raja terbudo dan bijaksana Sayyidina Umar urung manangro Urungnya nampak kongon bijaksana Hanakiana rakyat nangro Hanakiana rakyat nangro sampai tim uro bantuan ba sampai tim uro bantuan ba 20 leton Nabi dalam perang agama terdong kawapun Nabi 20 leton Nabi dalam perang agama terdong kawapun Nabi asari wapun ya Rasulullah asari wapun ya Rasulullah Nubuh Khalifah Abu Bakari Nubuh Khalifah Abu Bakari Sayyidina Umar putih mangan anggro sampai tim uro mano mata Sayyidina Umar putih mangan anggro malam ngan uro gero imata gutan kodausa gonyani bapo gutan kodausa gonyani bapo uro dudo apui nuraka uro dudo apui nuraka 20 leton Nabi dalam perang agama terdong kawapun Nabi 20 leton Nabi dalam perang agama terdong kawapun Nabi asari wapun ya Rasulullah asari wapun ya Rasulullah Nubuh Khalifah Abu Bakari Nubuh Khalifah Abu Bakari Kiban wasiti Rasulullah hanujur ubah Sayyidina Umar Kiban rapun li Rasulullah hanagu ubah gu jalan benar rakyat bantu timur Allah rakyat bantu timur Allah menan pegah dalam cerita menan pegah dalam cerita 20 leton Nabi dalam perang agama terdong kawapun Nabi 20 leton Nabi dalam perang agama terdong kawapun Nabi asari wapun
banai oleh Rasulullah Hanan ubah Sayyidina Umar lagi benar oleh Rasulullah Hanan ubah Sayyidina Umar Getang dosa gap nyan Allah Getang dosa gap nyan Allah Rakan metua Raja Sayyidina Umar Rakan metua Sayyidina Umar 20 Nabi dalam perang agama terdeng kawal penabi 20 Nabi dalam perang agama terdeng kawal penabi Osare wapun ya Rasulullah Osare wapun ya Rasulullah Nabi Khalifah Abu Bakari Lembeh ambiya nyata mukjizat Tuhan Hazarat yang berkuasa Tuhan Hazarat yang berkuasa Dalil bungketi tinggi martabat Tanda alamat Rasul mulia Tanda alamat Rasul mulia Allah lembeh ambiya nyata mukjizat Tuhan Hazarat yang berkuasa Tuhan Hazarat yang berkuasa Allah dalil bukti tinggi martabat tanda alamat Rasul mulia tanda alamat Rasul mulia Allah lembeh di Isa nyata alamat orang sakit berat pulih dum sigra orang sakit berat pulih dum sigra Allah buntangan sumpah karusa jasad orang lam jeran pinghude betema Allah orang lam jerat pinghude betema Allah lembe ambiya nyata mukjizat Tuhan Hadarat yang berkuasa Tuhan Hadarat yang berkuasa Allah dalil bukti tinggi martabat tanda alamat Rasul mulia tanda alamat Rasul mulia Allah lembeh di Yusuf putuh pendapat mumpung isyarat yang akan tiba Allah mumpung
isyarat yang akan tiba. Allah dum takbir lumpur muho gentakan dan lagi hebat sudah tak rupa hai rupa dan lagi hebat sudah tak rupa. Allah lembeh ambiya nyata mukjizat Tuhan hadirat yang berkuasa Tuhan hadirat yang berkuasa. Allah dalil bukti tinggi martabat tanda alamat Rasul mulia tanda alamat Rasul mulia. Allah lembeh di daun putung-putungan mekat suara mangat hana banding sa Allah suara mangat hana banding sa Allah dan lagi tegak kuasa Tuhan sanggup melipat busa menila sanggup melipat busa menila. Allah lembeh ambiya nyata mukjizat Tuhan hadirat yang berkuasa Tuhan hadirat yang berkuasa. Allah dalil bukti tinggi martabat tanda alamat Rasul mulia tanda alamat Rasul mulia. Allah lembeh Sulaiman petimang rakyat bandu meladabatan pegahabat Allah bandu meladabatan pegahabat. Allah insin dijaro pundo malaka pimpin umat jin manusia. Allah pimpin umat jin manusia. Allah lembeh ambiya nyata mukjizat Tuhan hadirat yang berkuasa Tuhan hadirat yang berkuasa. Allah dalil bukti tinggi martabat tanda alamat Rasul mulia tanda alamat Rasul mulia. Allah lembeh di Musa nagba tungkat lawan sangkilat kafe berhala. Lawan sangkilat kafe berhala. Alam laun yang laun luah lupa berangkat karam dumaraya pira on raja maha karam dumah pira on raja